keka umuyobozi wa AFC ashobora kuba arimo gupanga cyangwa barimo gupanga neza mu buryo iyo goma yafatwa n'ubundi, kubera ko babonye ko nibakomeza kuhareka gutyo n'ubundi bazaba bakora ibikorwa cyangwa FARDC izakorwa ibikorwa baze kubyitirira ngo ni ingabo za AFC. mu mbone yawe ukabona mu gihe bari bamaze kuribera Rucuru mu buryo buri totale bashobora kuba bagaruka bagafata Goma bagatabara abaturage? Birashoboka cyane kubera ko ubundi muri Nord Kivu iyo turebye Nord Kivu, tuvuze Nord Kivu tureba Goma kwanza nk'umujyi wa mbere, noneho tukareba ibindi bike. So rero ahantu hari habi cyane cyangwa se wenda hashobora kuba haturuka n'umwanzi ni izo turavuga iyo ngiyo aho bafashe za Nyemirima. Yes, naho ngaho. So rero kugira ngo Nord Kivu yose ibe sekirize cyangwa uwo mujyi munini ube sekirize, byaba ngombwa ko ufatwa kugira ngo dukomeze no muri Sud Kivu, kuko ntahandi urabona ntabwo twaza gukomeza muri Sud Kivu Goma tuyisize inyuma. Ukabona bashobora gufata umujyi wa Goma za Masisi centre zikirimo cyari kimwe, ariko ubaye ufite update tuguhe tukwifuza igitondo cyiza, turaziho aho urereye ko ari mu gitondo. Reka tugusuhuze ariko tunaguhe n'umwanya ugire icyo uvuga kuri topic muri space ya Sukana Ngai. Murakoze cyane Minister, ndabasuhuje Sukana Ngai host. Reka nsuhuze n'abandi bari kumwe natwe, Intare ya Kanwa, Jean Tuyisenge, Lavasi abandi bari hasi. Sankeri nuza kubona n'umwanya, hari igihuha kiri kugaragara ko umukuru w'igihugu cya Kongo, hari igihuha ndagira ngo wenda n'abakabye cyane, wenda babifatira ku burwayi bwa President Chilombo umaze igihe atagaragara cyangwa batangaje ko agiye kuvurwa mu Bubiligi, naho bavuze ngo urgent Jean-Jacques Rubaya annonce le décès du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vendredi le 2 août 2024 à 16h05. Iki gihuha cyaba gifitanye isano n'ibimaze iminsi bivugwa ko arwariye mu Bubiligi cyangwa se bimeze bite? Nabyo uze kubigarukaho. Sorry gatoya Minister, subiramo ibyo ngibyo ngo igihuha kiri kuvugwa nicyo turi kubona ku mbuga nkoranyambaga, naho banditse ngo ni Really News, banditse ngo urgent Jean-Jacques Ruboya annonce le décès du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, vendredi le 2 août 2024 à 16h05. Selon le secrétaire général de l'administration de la présidence de la République qui accompagne le président de la République en Europe. ushobora kubishyira kuri dashboard? nabiguhaye Intare ya Kanwa. Reka ndebe. Ibintu bikomeye cyane. Birumvikana ko ari igihuha, kuko wenda nicyo nabazaga Sankeri arabona bya bifitanye isano n'ibimaze iminsi bivugwa, aze gukomeza kuri ubwo buzima bwa His Excellency Perezida w'igihugu cya DRC, noneho agaruke no kuri iyi SSLF. Reka mpere Pardon gatoya Sankeri. So nari numvise ku yindi space abantu bavuga abakongomani bavuga nyine ko Tshisekedi yaze gushyiraho perezida wa Sena, kuko constitution ivuga yuko Tshisekedi abaye ikintu icyo ari cyo cyose, ubundi selon la constitution ni perezida wa Sena niwe ushobora kumuremplacer directement. Ngo Tshisekedi yanze kumushyiraho pour ces mêmes raisons, ariko entre l'état bariyo baravuga yuko donc hari probabilité ko niba ari mukuru we, niba ari murumuna we, basa ngaho bariyo baramutegura kuba Tshisekedi yaramutse atagarutse ko ari we wamusimbura. So ibyo bintu simbizi, reka dukomeze tuganire. Thank you.
Yes, murakoze cyane, reka mpere kuri ayo makuru. Ah, ubu ngubu nje sinayemeza ngo kandi ngo nanyahakane. Gusa icyo nzi cy'ukuri ni uko arwaye kandi arembye cyane, kandi bimaze nk'icyumweru kimwe arwaye arembye, aza kwihutishwa mu Bubiligi, kandi niho akiri. Nta yandi makuru avuga ko ashobora kuba yavuyemo umwuka. Kana minisita aravugwa, byaba wenda no muri Belgique, cyane cyane nk'abamuba hafi. Ayo makuru byaraye bibaye uwo munsi, ndakeka twaba ba mbere natwe tubimenye kubera ko twegereye Ububiligi cyane, kandi dufite n'abavandimwe batuye hariya mu Bubiligi bashobora kuba baduha ayo niyo makuru. mpamvu twabyise igihuha. Yes. Ikindi wenda navuga, ibi byo gutegura mukuru wiwe, ibyo byatangiye kera. Nigeze kubivuga hano mbonye amakuru avuye Kisiso n'ubundi, avuga ko uwo mukuru wiwe baba bamutegura kugira ngo ategure, cyangwa n'icyo gihe batangiye kuvuga ko uwo mukuru wiwe ashaka kumutera kudeta kugira ngo amuvane, kubera ko yabonye ko adashoboye. Ibyo bari bamushyiriyeho byamunaniye. Bitangira kuvugwa ko uwo mukuru wiwe ari gutegurwa n'agatsiko kamwe ka UDPS kari mu gihugu, kugira ngo amusimbure kuri perezidansi ya UDPS first, noneho ahite anamusimbura kuri perezidansi. Ariko ibyo naje kubikurikirana numva biracyarimo zagara cyangwa ibyo nakwita ngo lezondi. So sinabijamo cyane, niyo mpamvu wenda tutanabivuze. Ariko ayo makuru twarayabonye tuyahawe n'abari Kinshasa n'ubundi mu ishyaka ryiwe ya UDPS ko uwo mukuru we hategura. Gusa nsoreza kuri iki ngiki cyo cya Muyaya. Murabizi mwese ko abantu benshi ubu perezida yari amaze igihe noneho yicaye hamwe atagenda, kwa kundi twari tumenyereye mu ngendo nyinshi. Abantu bakaza bibaza, ese kubera iki byabaye iki, noneho habaye iki kugira ngo perezida amare hafi amezi 2-3 atava mu gihugu. Yego yaricaye kubera ko yari ameze nabi, yari afite ikintu bita ngo ni umuvuduko w'amaraso, byari bumereye nabi, byasabaga ko aguma ahantu hamwe. Hari n'amakuru avuga ko ibikorwa byinshi cyane yabikurikiranaga ari muri ofisi yiwe cyangwa imuhira iwe kuri Zoom n'ahandi. Rimwe na rimwe nibwo yagendaga akajya kuri ofisi, ariko nabwo ukamubona nta ntege afite. Rero ubu byaje gusaba ko noneho bamwihutisha. Bwana minisita, muribuka ko n'igihe arahira kuba perezida nabwo yagize ikintu kimeze nk'ihungabana. Babyita crise, yagize crise. Yes. Yari hafi ya Joseph Kabila. Urakoze. N'ejo bundi arahira nabwo yagize petit crise, nubwo batayivuze. Niba mwibuka neza, no mu gihe ari kwiyamamaza nabwo yigeze gukora iyo crise, biba ngombwa ko bamuzanira intebe. Ibyo yari agiye kuvuga bivuga yicaye. So ibi byose ni ibigaragaza ko perezida, nubwo wenda bavuga ko ashobora kuba ahari cyangwa adahari, afite ubwo burwayi isaha n'isaha, cyangwa wenda nk'abo banditse ko ashobora kuba yarazinze ikoti nk'uko bamwe babivuga, bambara gukoresha iyo terme, ariko sinkiga ko ari mbi cyane. So ariko isaha n'isaha byashoboka nk'uko bitanashoboka, kubera icyo kibazo afite. Twumvise ko afite ikibazo cy'umutima, afite indwara zitandukanye zirimo na diyabete, kanseri n'ibindi. Gusa wenda nk'uko hari umuvandimwe wari uvuze ngo uriya yaje ari ameze nka farawo, cyangwa nk'umuntu waje kubahiriza cyangwa kugira ngo koze yacu yumvikane. Nanjye ubwanjye sinigeze mushyigikira wenda kugira ngo azatorwe, kubera ko nabonaga n'ubundi ibintu abisubiza irudubi cyangwa akabisubiza inyuma, bigatuma
wenda intambara zitarangira cyane vuba, ariko yabaye umuntu mu baperezida batambutse cyangwa mu bihe byatambutse watumye koze ya AFC M23, reka mvuge wenda ku ya M23 mbere na mbere yumvikana no mu bakongomani benshi, kuko mbere yaho bamwe babyitaga ngo ni intambara y'ubwoko bumwe, ariko kubw'ingoma ya perezida uyu Chilombo byatumye koze yumvikana noneho ku mugaragaro, n'andi mahanga n'abandi bakongomani benshi baraza barayumva. Bwana nani minisita wenda urambabarira kuvangamo ko kuri iyi ngoma y'uyu mugabo nibwo twabonye abandi bakongomani atari muri est, atari wenda ku moko atuye muri est, baza noneho nabo bakaza kwiyunga kuri M23 cyangwa bakaza gufatanya nayo. So niyo mpamvu twavuga ngo hari ikintu kinini yakoze muri iyi revolution, wenda nubwo kiri negatif cyangwa kiri na positif mu ruhande rumwe, ariko ku ngoma yiwe nibwo koze iyi koze yumvikanye cyane. Rero kuri CCLF jewe navugaho amagambo 3 cyangwa 2 gusa, kubera ko akenshi twarazimenyereye izo za CCLF bazabapanga, kandi nta kintu kiza kivamo. Nta na rimwe yari yapangwa iyo CCLF ngo yubahirizwe ku ruhande rwa government. Rero bwana minisita, muri aya masaha mbaye nkubwira nyine, muri aya masegonda ubu iriya za Nyamirima n'ahandi hamwe bafashe, na n'ubu haracyari kumvikana urusaku rw'amasasu, haracyari kuza amabombe atandukanye avuye mu bice bya Wazalendo. So rero sinzi niba icyo nicyo twakwita ngo ni CCLF cyangwa nicyo twakwita ngo ni uguhagarika imigwano. Twagiye tubona kenshi cyane bavuga basinya izo CCLF, noneho ngo bashike bakaza mu yindi nzira bagafata indi strategy, niko nzita jewe strategy diabolique cyangwa strategy zabo bashyizeho, bakaza banyuze muri Bazalendo cyangwa wenda mu Barundi cyangwa no mu Interahamwe, noneho bakica ayo masezerano, kandi iyo mitwe baba banyuzemo ni imitwe yabo bafatanyije mu kurwanya AFC. So rero ku bwanje jewe cya kabiri, nta na kimwe iyo CCLF c'est comme si wenda wavuga ngo yewe umuntu tunywa amazi kandi ufite inyota, numve ko hari icyo uzagivuga. Icya gatatu nsorezaho, niba mwakurikiranye amajambo ya Muyaya ari kumwe na Ekenge ndakeka ari porte parole wa FARDC n'abambari bayo, ibo bonyine barivugira ko bagiye gushora intambara, ngo bagiye gutangiza intambara. Sinzi nigize numva minisita yivuga ukuntu bahise iyo ntambara, jewe wenda sinzi maîtrise yuko babivuzemo cyane, ariko niba bavuze ngo tugiye gutangiza intambara, sinkeka ko muri CCLF hari agaciro yaba ifite muri uwo mwanya. Iyo CCLF ni ukuyivuga gusa mu magambo, ariko ndakubwiza ukuri ibyo byose bavuze cyangwa n'ibyo bari kuvuga n'ibyo byatangiye kuva kera ku bwa Nairobi, izo fele CCLF. Niba munibuka neza, nigeze kumva abayobozi ba ni nabyo umuvugizi mu bya politike Laurence Kanyuka binyuze kuri radio BBC yavuze yuko rwose batizeye yuko FARDC ishobora kubahiriza n'amasezerano atari yaranga amasaha 24. Urabona ko umuvugizi wa FARDC General Ekenge ahise yivugira ko rwose bari gutegura urugamba simusiga rwo kwisubiza ibice byose 23 igenzute ifite. Bityo rero ntabwo bazabifata gutyo gusa, bazabifata biciye mu rugamba. Yes, urakoze ndakunyungana kuri ako kantu. Niko nanjye nari ngiye kurangiriza mvuga ngo twebwe turabizi ko igihe cyose bagiye bavuga CCLF nta kintu cyakozwe. Uruhande rumwe rwarubahirije mu masegonda 3 bakaza kurutera binyuze mu nzira imwe cyangwa indi.
byanyura muri izo FDLR, byanyura muri Bazalendo, ariko twese turabizi ko iyo bavuze CCLF baba bayihaye FRDC n'abambari, noneho bakayiha na AFC cyangwa AIRC n'ingabo za Sarambwe. Uruhande rumwe rurayubahiriza kuko baza babivuga bonyine, nabo barabivuga, ariko bagera mu rundi ntibibe. So nibyo twavuga rero, twebwe dusesenguye twavuga ngo ese iyo bavuze ngo CCLF abo Bazalendo bo bakaza gutera cyangwa banyuze no mu nterahamwe n'abarundi babashigikira, ubwo iyo CCLF baba bayihaye FRDC yonyine yo ntizitera, cyangwa kuko bafatanyije icyo gihe iyo bateye twabyitira ko ari ibiki. Ikindi bwana minisita, kugira ngo nsoze n'abandi bavuge, izo tere zose ziri gufatwa, twibuke ko cyane cyane za Hisha n'ahandi hafashwe hari harimo ibirindiro bya FDLR, Bazalendo n'iyo FRDC, kandi iyo bagiye guhunga baza bahungira hamwe, la police nationale, kuko mu mafoto twabonye no mu mavideo twabonye harimo ayo moko yose cyangwa iyo coalition yose ya general. So rero ubu nibavuga ngo iyo CCLF ejo bundi ndakeka hari kubura 2% ya Rucuru, kugira ngo Rucuru yose iba yavuyemo. Muri Masisi ndakeka hari tugeze muri 90% niba atari 80% kugira ngo ivemo. So muri ahandi twerekeje muri za Kisangani n'ahandi niho turi mu nzira mugani wa uwo mukuru wa AFC niko yavuze ngo turi mu nzira twegera Kisangani. Ahandi hose hasigaye hazafatwa nta ntambara zibayeho cyane, kubera ko ubundi uko bihagaze uko izuba riri kwerekana, imvura ishobora kuba yagwa ariko ntigwe nyinshi cyane, kubera ko FRDC nayo aho iri ifite ubwoba bwinshi, byaba muri politiki, byaba mu buyobozi bwa arme bwacitsemo ibice. Bwana minisita, nubwo wenda siyo sije y'uyu munsi ariko tuzayigarukaho, ariko amakuru mfite nuko muri arme harimo ibice bitatu n'atari bibiri, kimwe gishyigikiye Joseph Kabila, ikindi gishaka kugabanuka kugira ngo bakureho perezida, n'ikindi aricyo kiwabo cyane cyane abo yagiye ashyiraho bamushyigikiye. So ibyo wenda tuzabigarukaho, ariko uko niko ibintu bihagaze ku mboni zanje cyangwa ku bitekerezo byanje. Iyo CCLF iri buze kubaho, ahubwo muri iyo CCLF AFC ishobora kuzungukiramo ikigarura n'ibindi bice biremereye. Akandi gato mbere yuko nsoza, iriya Goma bari kuvuga ngo Goma kubera iki idafatwa na AFC, reka mbabwire ko muri aya masaha mbabwira, isaha n'isaha Goma ishobora kuba yabatombe bitewe n'ukuntu situation zimeze. Murakoze. Sankera akantu usorejeho agasubiramo neza tukabyumva neza. Nari mvuze ngo bitewe n'ukuntu Goma yubakitse n'ukuntu imeze, n'ibihe irimo, iri mu bihe bibi, byasabwe ko AFC yarasabwe n'abaturage. Noneho ntibikiri bya bindi byo kuvuga ngo rwihishwa, ngo tuzinjira, ngo turategereje, ngo turi kurinda kubera amahanga ngo atavuga Goma, kubera ibyakorewe Goma. Jewe ndakeka umuyobozi wa AFC ashobora kuba arimo gupanga cyangwa barimo gupanga neza mu buryo iyo Goma yafatwa n'ubundi, kubera ko babonye ko nibakomeza kuhareka gutyo n'ubundi bazaba bakora ibikorwa, cyangwa FARDC izakorwa ibikorwa baze kubyitirira ngo ni ingabo za AFC. Mu mbone yawe ukabona mu gihe bari bamaze kuribera Rucuru mu buryo buri totale, bashobora kuba bagaruka bagafata Goma bagatabara abaturage.
birashoboka cyane kubera ko ubundi muri Nord Kivu iyo turebye Nord Kivu tuvuze Nord Kivu tureba Goma kwanza nk'umujyi wa mbere noneho tukareba ibindi bike. So rero ahantu hari habi cyane cyangwa se wenda hashobora kuba haturuka n'umwanzi ni izo turavuga mu iyo ngiyo aho bafashe yes naho ngaho. So rero kugira ngo Nord Kivu yose ibe sekirize cyangwa uwo mujyi munini ube sekirize byaba ngombwa ko ufatwa kugira ngo dukomeze no muri Sud Kivu kuko ntahandi urabona ntabwo twaza gukomeza muri Sud Kivu Goma tuyisize inyuma ukabona bashobora gufata umujyi wa Goma za Masisi centre zikirimo cyangwa zone ya Masisi. Zone ya Masisi twibukiranye ko iri hasi cyane kuyinjiramo ni inzira igiye muri Sud Kivu kandi uko bimeze ndakeka ko ifashwe Goma ifashwe Sud Kivu bayigezemo bari muri za Karehe. Yes ndavuga mu nzira yo gukomeza nkuko mwabonye twakomeje twafashe Kanyabayonga turahagarara twegera imbere gato tuhagarara aho ngaho dusubira inyuma tuza kureba izo za tere yo muri nani Rucuru zitaziri sekirize kubera izo ntarahamwe. So niko na Masisi nayo imeze bwana minister kandi Goma ni ukuvuga ngo kugira ngo iyo entite ibe ndavuga Nyiragongo yose irimo ndakeka Nyiragongo nawe iba muri Goma cyangwa umujyi wa Goma nawo muri entite ya Nyiragongo. So kugira ngo wose ufatwe gutyo byaba ko Goma ivamo kuko hariya hariho icyo wenda twakwita ko babona ramforo ziturutse ku mazi ziturutse muri Sud Kivu. So hariya rero tuhafunze byakoroha cyane kuba twamanuka muri Masisi kuko ho ni ukumanuka nk'ubwiye iwabo bwana minister urabizi n'ahandi hose nuko. Urakoze cyane Sankeri ku busesenguzi reka